Abantwana bayingcwele Amen. inkonzo yethu yasekuseni izophathelwa umfundisikazi inkosi Nkosi. Amen. Amen. Ungethwele isono zami ezabazali inkosi asephakameni ngikhethe ngibone ukuthi izwe seliphindela ngikhetha langithuma lomsebenzi kaNkulunkulu. Isihloko sithi ukuvuma izono, ukukhulula inhliziyo yakho kanye nomphefumulo wakho. Silapha abantwana basephakameni, ngiyakholwa ukuthi sibaningana esigulayo
kodwa esigula ngey'nhliziyo. Njengoba esho uShembe ethi kuba buhlungu kangaka ukugula kwenhliziyo uma ngabe ubulawa isazelo senhliziyo yakho. Ithi-ke bangcwele kusuku lwesabatha kuphinde kuba umhlangano bangcwele sihlangene siza nako ukugula kwey'nhliziyo zethu sizocela kuNkulunkulu ukuthi azihlanze izinhliziyo zethu kuphele ukugula. Ukugula-ke ngenhliziyo kusho izinto eziningi. Ngesinye isikhathi ukhona umuntu oyaye agule enhliziyweni yakhe aguliswa ukuthi weswele. Omunye agule aguliswe ukuthi imali ayiholayo incane emsebenzini asebenza kuwo. Omunye aguliswe ukuthi yena akanawo umuzi. Omunye aguliswe ukuthi yena akanabo abantwana. Enye inhliziyo iguliswa ukubona umuntu ephumelela yena engaphumelele. Ibese-ke iqala lapho inhliziyo ukugula nokubona umuntu emenyezwa enikezwa isikhundla sokusebenzela uNkulunkulu bese kuba khona inhliziyo egulayo. Njengoba ethi uShembe kanti kuba buhlungu kangaka ukugula kwenhliziyo. Igulela ukuthi bekungafanele ukuthi kube nguzibanibani ongumshumayeli noma ngaba umvangeli kuze kuyofika kubafundisi. Bengafanele ubani abe ngumkhokheli. Ibese iyaqala inhliziyo yokugula iguliswe ukuthi sekukhona umuntu oqokiwe kwathiwa wena usuzosebenzela uNkulunkulu noma umshumayeli noma umvangeli noma umfundisi noma umkhokheli. Bese iyaqala inhliziyo yokugula. Kukhulekwe kubonakala ukuthi uyadleka. Kukhulekwe kucelwe kuNkulunkulu ukuthi akusize. Konke lokho kungasebenzi ngoba uphethwe ukugula kwenhliziyo yakho. Awuguli egazini kodwa ugula enhliziyweni lapho olimale khona. Nasemsebenzini osebenza kuwo ulimele. Uma ngabe kwenyuswa omunye ade nisebenza naye esezophatha wena. Yaqala manje uyabala ukuthi kodwa lo muntu ungithole ngikhona lapha emsebenzini. Kodwa namhlanje sebamthatha bathi akangiphathe kodwa ungithole ngilapha kulo msebenzi. Ibe siyagula inhliziyo. Ayilapheki inhliziyo egulela lokho. Nodokotela ngeke ayilaphe. Nezinyanga futhi ngeke zilaphe ngoba akusho ukuthi igula ngokugula okungaziwa. Iyazi nayo ukuthi igulelani. Yagula mhlazana kukhushulwa omunye emsebenzini ezoyiphatha. Yagulela ukuthi ukhushulwa lona lapha yini lona kushiwa mina ngigqoka amasudu abizwayo ukugcula amanaphunganisha anike isikhundla esikhulu kala mina ngisebenza lapha. Bese yagula inhliziyo kanti igula iyacinga ukuthi konje ngingamshabalalisa kanjani lo muntu osozongiphatha kodwa ngitholela. Kanjalo nasemabandleni khona lokho sekwafika kwagamanxa ukuthi ngeke agcotshwe umuntu ongezwe likaNkulunkulu kodwa kufanele ubuka abantu ngoba lo nomunye uzogula aguliswe ukuthi yena ade afika lapha kodwa manje naku sekukhushulwa lona. Ukugula-ke kwenhliziyo lokho okuye kusiphathe sonke uma ngabe sekufike umona esiwabelwe nguSathane. Ngeke ngizwe kukhulunywa lapha ngomprofiti kaNkulunkulu
ekwathi uma ngabe amadodana abaprofiti embona ukuthi lo muntu ungumprofiti noma usengumprofiti ase ayaguqa awa phansi ngamadolo akhuleka ngoba esembona ukuthi umuntu osefanele ukuguqelwa ngoba sekungena umoya kaNkuluNkulu kuye wayesebizwa ngokuthi ungumprofiti usenomunye umoya akasenawo lo moya abekade yanawo azange asho ukuthi kungani kungabe wangathina sizalwa ngabaprofiti kodwa aguqa akhuleka phambi kaJehova embona ukuthi akasenje ngabo uNkulunkulu umqokile wamnikeza umoya wokuthi abe ngumprofiti kodwa ukuprofitha kwakhe akusiko lokhu kwalabaprofiti banamuhla ngoba uprofitha akusikona ukuthi utohlala utshela abantu ukuthi inkinga zakho isuka la kodwa umprofiti ukhuluma into ezokwenzeka ukuthi ngesinye isikhathi kuzokwenzeka into ethile abese enxusa kubantu ukuthi abantu abaphenduke babheke kuJehova abantu abasuke ezintweni ezingeke zibasize babheke kuJehova ngoba uJehova nguye namhla nakusasa naphakade nguye ngithi ke bantwana basephakameni ukugula kwenhliziyo kunjalo akubhabhadiseki noma umuntu esefakwe emanzini lenhliziyo egulayo iyala ukungena emanzini ngoba igula igcina seyikhipha amakhambi lapho engasizakala khona bese uyaqala umuntu ethungathe izinkabi ezingamsiza zigudluzele umuntu ucasulwa nje ukuthi uyini lona angaze azokhethwa mina ngikhona ngidala ngila ngisebenza kule company angaze ngibe ngisho nawo nobhala wayo kodwa sekuthatha umuntu nje ufike kule viki ephelile kuthiwa akazomphatha nasemasontweni kunjalo bekweleni lona waba umkhokheli ngoba uyafika sishwelani thina kukudala sikhona ngithi-ke bantwana basephakameni umhlangano isihloko sithi ukuvuma izono kukhulula inhliziyo yakho kanye nomphefumulo wakho kodwa lesi sokugula kwenhliziyo igulela ukuthi ubani useyimanager emsebenzini ekudala ngafika ayilapheki igulela ukuthi uba ngumshumayeli kanjani lona ngithi-ke bantwana basekuphakameni sekwaba khona amakholwa efashion amakholwa esimanje lamakholwa aye ahlale egadile ukuthi mina ngafika safika nobani kusho ukuthi-ke uma kugcotshwa lobani funeke naye agcotshwe fanele ukuthi ngoba besingabashumayeli sonke lonke lohlu labashumayeli uma sekukhona ozoba umvangeli babe ngabavangeli bonke kufanele ukuthi kulabavangeli asewuphinda abakhona uzoba umfundisi kufanele ukuthi babe ngabafundisi bonke ngoba kubalekelwa ukugula kwenhliziyo egulayo engalapheki ngalutho ngoba igulela ukuthi why mina ngishiywa ngoba sigcotshwe kanye kanye saba ngabavangeli usho ukuthi uNkulunkulu asenalo ilungelo lokuzikhethela yena umuntu ekufanele asebenze sekufanele abheke abantu ukuthi abantu babhekephi kubuhlungu lapho kwekuthunywa uNkulunkulu ngoba uyakuthuma kubantu abantu babuke wena bengamboni uNkulunkulu bese bebona ukuthi
wena owenze lento ngoba bona bambona uNkulunkulu futhi abamuzwa noma ekhuluma akakhulumi kubo ukhuluma kuwe. Ngithi ke abantwana basekuphakameni kuloku kukholwa izolo besikhona kwakungahambi kanjalo ukuthi abantu uma bekhona bengamakhosikazi bahlala balinganisane uma sekufanele ukuthi izwi limemeze omnye wabo ukuthi usungumkhokheli bese kufanele ukuthi bonke labadahleli nabo babengabakhokheli ngoba bebehleli bonke. Kwakungekho nalokuthi sekufanele ukuthi abavangeli mabebekiwe uma sekugcotshwa umfundisi bagcotshwe bonke uhlu lwabo ngoba uma yemunye uzoba umfundisi ukugula kwenhliziyo kuzomehlela omunye. Le nhliziyo engalapheki noma kunganikelwa noma kungaguqwa noma kungenzwani ayilapheki, ingalapheka kuphela uma ehlehliswa loyo umfundisi kuthiwa akakhumule abuyele abe umvangeli. Akakwazi ukuba umfundisi yena qala mina ngabe waqala nokuthi ngibe umvangeli futhi ungithola la. Ngithi ke bangcwela ngikusho ukuthi akunjalo ekukholweni kukhuluma uNkulunkulu yedwa. uNkulunkulu akakhonjelwa ngumuntu. uNkulunkulu uyazikhombela yena ukuthi nangumuntu engifuna ukumqasha emsebenzini wami angisebenzele abe ngumshumayeli noma abe umvangeli. Umuntu esengimqashayo ukuthi abe ngumfundisi ayosebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngcwele. Sekufanele ukuthi uNkulunkulu kube khona abanombuzo kulokho ukuthi kwenzeke kanjani mina kudala ngikhona mina ngaba ngumvangeli yini mina ngakusho. Lento isibuyiselwe emhlabeni, isibuyiselwe emafemini, ibiselwa lapha emakhampanini ukuthi uthathweleni lona. Ngithi ke bangcwele uNkulunkulu akasize njengoba silapha bantwana basekuphakameni siye senze inkonzo kule viki ephelile besenze inkonzo sicelela amaqhawe ahambele ekukholweni kuleli bandla. Sayenza inkonzo sacela kuNkulunkulu ukuthi kwemukeleke kuye ukucela kwethu sicelela laba esasinabo intethelelo emaphutheni abawenza sibanikeza nezibani ukuthi ezweni abahleli kulo kukhanye. Sibacelela nokuthi uJehova bafake emgidini oyingcwele ngoba bebevele besina nangesikhathi balapha emhlabeni. uNkulunkulu akabasukumise abafake emkhosini wemigidi yasezulwini. Konke lokho sikucelile kuNkulunkulu ngoba kuhle lapho bantwana basephakameni ukuba ibandla likaNkulunkulu ukuba ngumNazaretha kaNkulunkulu kwenza ukuthi ungacabangeli lapha iduzane kuphela, ucabangele nakude nekusasa. Bantwana basephakameni wonke lamabandla angazange ayithole inhlanhla yokuthi athunyelelwe isigijimi noma isithunywa sasezulwini esizawukusho ukuthi manje kufanele nenze ukuthi. Noma ungayaphi ngeke uyithole le nqubo, ngeke uthole nanini kukhunjulwa abantu ababesebandleni bengakhunjulwa njengomlomo kuphela kodwa benikelelwa becelelwa ukuphila lapha bakhona ukuthi bamba begula. Kodwa manje ngathi thina sisele sibacelela kudokotela wasezulwini ukuthi abangaguli baphilele ukudumisa yena uJehova. Yonke into iyisimangaliso kuleli bandla ukuthi beyisimangaliso kusenza ukuthi sigcine sesithola leligama lokuthi singamahlubuka ngoba abantu abafuni ukusho ukuthi abazi.
abathandi ukuveza lokho ukuthi abazi, noma bangakhuluma ngokwayizolo kodwa abafuni ukuveza ukuthi izindlela zomkhululi wabo abazazi futhi abayifundiswa futhi nabo abazifundi ngoba abanandaba naye. Sonke bantwana basePhakameni uthi omunye umntwana ebhalile laphaya uthi uyabonga kuJehova ngoba akazi ukuthi waphunyula kanjani kuleli vangeli lamadlozi kuyilona eselikhulu ebandleni. Ubonga ezwa izwe lonke. Uthi lo mntwana uyabonga kuNkulunkulu ngoba noma ehleli uyacabanga ukuthi waphunyulwa kanjani kuleli vangeli. Ivangeli elilula bantwana basePhakameni. Ivangeli malilula nabantu bamthanda loyo mholi ophethe ivangeli elilula, ophethe ivangeli lejubane, ophethe ivangeli lomdlalo. Uyathandeka ngoba bathi inkosi elungile, inkosi enomusa, ngoba akukho ekunqandayo, akukho elwayo ngenako ukuthi akwazi kwenzeka kanjena. uNkulunkulu uzosuka kithi uma senza lokho. Bese bayamthanda, bayithanda inkosi yabo, baze bephuce uJehova udumo lwakhe, balinikeze umuntu ovumelana nabo kuko konke. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, la kule bandla abangcwele, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu enze ukuthi kungabe kusenzeka, kungaphindi nje lokwenzeke lokho esathi kubona singale ngaphesheya komfula. Leli bandla lazi ukuthi elibandla likaNkulunkulu nguJehova yedwa oqwaqwada la. Akekho umuntu onomuno ukukhomba umuntu. Kungako uma usugcotshiwe fanele nawe uzifune, fanele nawe uhlupheke ngokugcotshwa kwakho. Fune ukuthi uNkulunkulu ukugcobele ukuthi wenzeni, umsize ngani. Ungajabuleli ukuthi namhla songumkhokheli, ungajabuleli ukuthi songumshumayeli noma umvangeli noma umfundisi, kodwa qaphela ukuthi uNkulunkulu uze watshela ukuthi namhla ngumfundisi nje ufuna wenzeni. Baphike obafundisile ngoba lithi igama ngumfundisi. Bapha abantu ofika nabo ngoba ungumfundisi, ufundisa abantu. Ngoba angeke uthi ufundisa abantu abavele bekhona endlini asebafundiswa, kungako bedla endlini ngoba bayifundiswa ukuthi ngeSabatha kufanele babe sendlini kaJehova. Ma ungumfundisi lapho usebenza khona ukhuluma ziphi izindaba? Bapha abantu. Ungaze uguge noma ugugelwe ngamajazi, angekhona oyedwa umuntu othi ngasizwa nginanga. Akuka amajazi ashintshana, kodwa akekho umuntu ohambisana naleli gama lakho ukuthi wena ngumfundisi. Fundise bani? Baphi abantu obafundisile? Ungumfundisi ngani? Uthe mawusuka kubavangeli uba umfundisi, wase wenzani phambi kwaNkulunkulu okwakha umehluko ukuthi namhla usongumfundisi wenzeni? Uqoqe bangakho abantu? La usebenza khona ukhuluma uthini? Udume ngani? Udume ngokuthi ukhuluma ngani lapho usebenza khona? Nomvangeli, nomshumayeli, nomkhokheli kuze kuguge iphika. Umkhokheli ebizwa ngumkhokheli, kodwa kungekho ngisho nje intombazane enomntwana ayishumayezile ukuthi iphenduke.
azabe nenqwaba eziphika kodwa akekho umuntu ohambisana negama alinikwa uJehova ethi ungumkhokheli. Ungumkhokheli ngani? Uma ngabe kuyoze kufike ngisho ukufa kufice nje ungumkhokheli nje, umkhokheli nje. Bakhona abantu abangabakhokheli kodwa bese kuba khona abakhokheli nje. Bakhona abantu abangabashumayeli kodwa bese kuba khona abashumayeli nje. Ngoba izwi lasho njalo. Bapha abantu umshumayeli kaJehova. Ushumayeze bali usoloko wagxotshwa. Bapha abantu okhulume nabo le ndaba nawe yaxoxwa ngabanye ababe phambili. Wayizwa washiya konke weza lapha. Yini ungafuna abanye bashiye konke njengawe beze uNkulunkulu? Baphi? Ungumshumayeli ngani? Ushumayelaphi? Ziphi izimvu oyiqoqile zolahleko oyiqoqile ukuthi asibuye ekhaya? Umshumayeli makuthethwa amacala. Umshumayeli makudliwa makuphakwa iy'thebe kuthiwa yilezi ngisakuloku ngikwabashumayeli. Ungumshumayeli kuleyo ndawo leyo. Kufanele ukuthi isikhundla onikwa sona uNkulunkulu sihluphekele bancane. Amen. Wonke lamagama ayakhuluma kusukela kumfundisi kuthiwa fundisa. Nje kumvangeli kuthiwa vangela ngoba uphethe ivangeli. Nabashumayeli kuthiwa abashumayeli, nabakhokheli kuthiwa abakhokheli. Ngumkhokheli wani makungekho umuntu owake waphenduka? Kungekho umuntu ongamkhomba ukuthi nangu solo ngaba umkhokheli, ngihambile ngazula, ngikhuluma leli gama, ngibatshela ngaleli lizwi ngoba phela kuthiwe ungumkhokheli. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, uNkulunkulu akenze sazi siwalalela amagama sibize ngawo, siwafunde lamagama makuthiwa umfundisi nakwakho ucinge, utholakala ucinga, ubuka, uthatha iBhayibheli ubuke ukuthi umuntu ongumfundisi umuntu onjani. Ngisho abaprofeti babengahlali emzini yabo, babehamba bakhuluma indaba kaNkulunkulu. Wena zifuneke ukuthi ungumshumayeli onjani, lona ozoba ngumshumayeli lapho ephakwa khona uthi wena ngokwabashumayeli. Umshumayeli onjani? Ekungekho ngisho nje uhlanya afike nalo. Ugugelwe ngumNazaretha igugu uthungelwe eminye kuthiwa ukuthungela umshumayeli. Akukho nje uhlanya nje afika nalo athi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa kunalo uhlanya sukumile la ngilandela. Umuntu onjani lona obalekelwa ngisho nayinhlanya zingafuni ukumlalela. Ithi-ke bantwana basekuphakameni, ukuthunywa uNkulunkulu akufani nokuthunywa ngabantu. Ngoba uNkulunkulu uma ungayenzi into ayishilo unaso isijeziso sakho sokuthi akujezise. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, uma ngithi ngikhuluma lapha ukuthi sikhumbule ukuthi sinabazali bantwana basekuphakameni noma ngabe abasekho kodwa sinabo. Akunawuphela kuyoze kube phakade sikhomba ngisho indunduma abalele ngaphansi kwazo ukuthi la kulelo ubaba wami owangizala, la kulelo umama wami owangizala. Ngisho ukuthi-ke akusinto engaphela futhi akukho lapho uNkulunkulu abhale khona ukuthi uma usukholwa kuyaphela ukuthi ngibaba wami loyana, umama wami loyana. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, siyeke sihlale uma sesibona uJehova esekhazimula phambi kwethu sijabulela ukuthi uNkulunkulu senzele, sesiphakamisa izinto
ngafika ngenamoto ngenabhayisikili kodwa namhlanje ngihamba ngey'moto ngafika ngenamuzi ngiqashe emzini abantu kodwa namhlanje nginomuzi ngafika siyakuthanda lo kodwa besikushiya emva kuthi nalapho bantwana basekuphakameni fanele sikhumbule khona kodwa singakhumbuli. Ngibuyele lapha na ekutheni kuhle ukuba ibandla likaNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu la i-NCG uma kuvulwa umhlangano sinesicelo esiye sicele uNkulunkulu ukuthi akehle asivulele umhlangano. Siphinda sicele futhi ukuthi sicela uNkulunkulu akwazi ukuhlala nathi noma sinje. Siphinda futhi sicela ukuthi uNkulunkulu asivumele singene emgidini wakhe noma sinje. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni yiko-ke okwenza ukuthi kuleli bandla umgidi ube umuthi wokwelapha ngoba usuke ukhulekelwe kuNkulunkulu ongumnikazi wawo ukuthi masisina uNkulunkulu esibuka ukuthi siyagula abese uyasisindisa kuloko obekuzosibulala ngeviki elizayo bese singena ekusindeni ngoba uNkulunkulu usondelile wahlala nathi emhlanganweni wangagcina ngokuhlala nathi wasivumela ukuba sisine uyasibuka ukuthi siyasina asikaze size sihlehle noma ngabe liyana noma ngabe liyakhithika abese uyasibuka ngamunye ukuthi sihlushwa yini egazini sihlushwa yini nje nangokwenhlalo uNkulunkulu asihlelele ukuthi asisebenzi abese uyasiholela bantwana basekuphakameni ngoba konke kusukela eqaleni kube ngaye simcelile sathi akazosivulela umhlangano saphinda sanikela samcela ukuthi akahlale nathi kulomhlangano ngoba ukuba umhlangano noma kuwumhlangano kaJehova kodwa uma ngabe wena ungazange ucele kuNkulunkulu ukuthi ahlala kuyowehla uSathane afika ahlale nimkhonze usuku nemini ningaboni ukuthi anisakhonza uNkulunkulu ahlobe ngazo zonke into ezinhle uSathane azodunyiswa ngoba asicelanga ukuthi uNkulunkulu ahlale nathi. Azange sikucele kuNkulunkulu ngoba kufanele sicele ngoba asikabangcwele kusekhona okungamcasula uNkulunkulu sisuke sicelela lokho ukuthi inkosi noma sinjena sicela kuwe ukuthi uhlale nathi emhlanganweni. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni kuye kube khona umnikelo wokuvuma izono uma kuvulwa umhlangano siyayivuma izono sithi inkosi isonile ebusweni bakho bese siphinda sithi inkosi sicela usithethelele. Kodwa abantwana basekuphakameni asikaze sibavumele abantu abangasekho imindeni yethu asikaze sibavumele abazali bethu ukuthi ngiyazivuma baba izono zami zonke engizenzile ngicela Nkosi ungithethelele. Ngalowo mnikelo Nkosi ngivuma izono ngivumela abazali bami ukuthi nabo bakhululwe ngoba izono ezingavunyiwe zingumthwalo kumnikazi wazo. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni asike sifunde incwadi sizwe ukuthi athina amadoda madala bathi kuvunywa kanjani sizwe ukuthi bathi kuvunywa kanjani phambi kwaNkulunkulu ukuthi aphi amanga kaShembe uma esibhalela lezi hlabelelo usipha ukuhlakanipha ukuthi sihlakaniphe sibe ngabantu abaqondile singathi ngoba thina sinethezekile
bese siyakhohlwa ukuthi khona abazali bethu abaphambili kodwa abakhalayo. Siyawufunda kuNehemiya 9 evesini yokuqala siphelela kwelesithathu. Incwadi kaNehemiya 9 kusuka evesini lokuqala kuya kwelesithathu. Ngosuku lwama-24 lwaleyo nyanga abantwana bakwa-Israyeli babuthana, bazila ukudla, benezindwangu zamasaka nothuli phezu kwabo. Inzalo ka-Israyeli yayizahlukanisa nabezizwe bonke, yayimi ivuma izono zayo nokona kwawoyise. Basukuma endaweni yabo, bafunda encwadini yomthetho kaJehova uNkulunkulu wabo ingxenye yesine yosuku. Ingxenye yesine bavuma izono zabo, bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo. Amen. Amen. Ithe abantwana basephakameni, indaba yokufunda iy'ncwadi zomthetho eziyizwi likaJehova kubalulekile, ngoba uma uzwa lapha uyezwa ukuthi kwakungemnandi lapha, basukuma nje endaweni yabo bafunda incwadi yomthetho kaJehova. Kuyinto enkulu kwazi umthetho kaJehova njengoba uShembe eshilo ukuthi-ke abantwana basephakameni kuthiwa babevuma izono zabo phambi kwaJehova, kodwa sebazivumile ezabo baphinda bavuma nezawoyise, bezivuma phambi kwaJehova ukuthi njengoba sebeyivumile ezabo, uma bekhululwa bakhululwe bonke noyise lapha abalikhona. Bantwana basephakameni, yiloko-ke bantwana basephakameni okwenza ukuthi singafani. Ngisho nencwadi esiyivulayo ayikho incwadi esingayifundi. Izincwadi ezayibhalwa ngabaholi bethu nomprofeti wethu siyayifunda. Wazibhala umprofeti wazenza zaba yihlabelelo ukuba sihlabelele ngazo. Inkosi la ngayashumela inamabhuku amaningi. Kodwa abantwana basephakameni kuyihlazo ukuthi khona ibandla elingayifundi intshumayelo zabaholi abaphambili noma izeluleko lize lisho phambi komhlaba ukuthi thina-ke lapha kithi asiyifunde le ncwadi. Laba uma umuntu esho njalo uchaza ukuthi akasekho ngaphansi kwaNkulunkulu ebandleni asonta kulo, akuselona ibandla likaJehova, kodwa sekuyibandla eliholwa nguSathane, afike athwele imithwalo yemthetho wabashayela yona. Yiyo lena yenza ukuthi abantu basuke ngejubane baye khona, ngoba kulula ukwathela wayeka. Akekho umuntu ongema phambi kwakho athi lokhu akwenziwa, kodwa manje kuthiwa konke kulungile ngoba manje nihlushwe yini, ngoba manje nangu uNkulunkulu ukhona, nisabe nishiswa ngubani, nisabe nivalelwa ngubani, ngoba umnikazi wezulu ukhona, niyambona. Ngithi bangcwele, ngikhuluma nami ngiwela lapha kuleya nkulunkulu umntwana owazibusela, owayibongela, wathi ubonga ukuthi uyabonga uNkulunkulu wamthanda, ngoba kuze kube namhla akazi ukuthi waphunyulwa kanjani kuleli vangeli lejubane, leli vangeli likathela wayeka.
Ngithi bantwana basekuphakameni uSathane wenze yonke into enhle. Wabakhumula babezembethe wabambese zakhe. Siyazi ukuthi uShembe wasinikeza ingubo yokukhonza. Wasinikeza ingubo emhlophe ukuthi siyombatha yona. Thina bomama sakhelwa sanikwa amahiya. Kodwa mhla kufika uSathane kule bandla niyobona ngoshintsho lokugqoka. Yoba khona amakhosikazi ayobe agqoka impahla ezidulile ayobe seza ngazo la isontweni embatha zona. Kodwa abangenaye uNkulunkulu bayozibona zizinhle baphinde behawukele futhi ukuthi nabo babe nazo. Ngesikhathi bahawukela uSathane ubaqashile abantu bakhe bayozigaya ngomshini zibe ziningi bazobanika zona. Babakhumula izingubo zezwi elashaywa ngumsunguli umthetho asinika. uNkulunkulu wasekuphakameni uthi sigcina uShembe wayefuna ukuthi sihluphekele uNkulunkulu. Wayengafuna ukuthi sihlobe sibe bahle ngoba asikabayibo abantu abahle. Asikabayibo abantu abahle. Ukuhloba kwethu kuphambili. Ngake ngasho bangcwele ngathi waqhamuka ibandla. Leli bandla elaligqoke ingubo ezazimhlophe ukwedlula konke okumhlophe zikhazimula. Kodwa lathi malifika kulo muntu wayehleli laphayana mabethi babe bazofika nje kuye zase ziyashintsha ingubo zangcola izingubo zaba ngokhakhi. Kodwa kwaqhamuka abanye ababonakala begqokile izingubo zabo engathi zingcolile beza. Kodwa bathi mase sebefika phambi kwalo muntu zase ziyashintsha zase ziba mhlophe njengeqhwa zakhazimula. Bajabula ohlele esihlalweni kodwa ngimzwanga ukuthi wathini. Abakaze banqandwe ukukhazimula bakhazimuliswa phambili. Abazikhazimulisanga bona ngokwabo. Sigqoka amahiya abantwana basekuphakameni lawa okwathiwa ekuqaleni inkosikazi yasekuphakameni kufanele igqoke ihiya mayiye esontweni. Ngoba kuleli bandla akukaze kube khona umqhudelwano wokwembatha. Kungako nisibona nje sigqoka into efana nayo ngoba asifuni ukuthi kube khona umuntu yena ongazi kuba nayo imali enkulu lena esizabe sesithenga izinto ezidurayo sizogabiselana noma sizoncintisana la ebandleni. Angaba khona lapha umuntu oyobizwa ngomholi onomusa ngoba sesibonile kubantu abathi baholwa inkosi enomusa. Sibonile abantwana basekuphakameni exoshwa uJehova emini esuswa nje esihlalweni sakhe ephucwa udumo lwakhe. Thike abantwana basekuphakameni sesiyazi namuhla ukuthi ngosuku lwama-24 lwaleyo nyanga abantwana bakwa-Israyeli babuthana bazilawudla benezindwangu zamasaka. Lezi ndwangu zamasaka thina mhla sizigqoka kwathiwa sizile ukudla ngazi kangaki sizile ukudla. Le ndwangu zamasaka kwathiwa siyifake sikhombisa uJehova ukuthi sinosizi bantwana basekuphakameni lokufa okwakwehlile okwakubulala kwasani khona emhlabeni. Kodwa lathi izwi nina noma ningeke nisawambatha amasaka kodwa buphani umqhilo wamasaka osho ukuthi niyakhala kuJehova, osho nokuthi niyacela ukuthi uJehova nivikele. Kuhluke lapho ke bantwana basekuphakameni lokhu besikwenza sivuma izono. Bantwana basekuphakameni kuyatholakala ukuthi
abakwa-Israyeli akwakungabantwana bakaNkulunkulu bakwenza. Batholakala lapha ukuthi babevuma izono zabo ngoba kuthiwa bayifuna incwadi yomthetho kaJehova. Bavuma izono zabo. Base bevuma nezono zoyise bebavumela phambi kwaJehova. Lokho kukhombisa ukuthi sifanele sibavumele izono ngoba kumukelekile phambi kwaJehova. Kufanele ukuthi sibavumele izono zabo ukuze nabo bathethelelwe. Ngithi-ke bantwana basephakameni, uNkulunkulu usiqashile. Baye bathi abantu basho njalo bebhala apha ey'ntweni zabantwana bathi NCG benza ngathi abanandaba namadlozi kodwa la madlozi bayawanikelela ngoba bayazi ukuthi kufanele kusemthethweni. Kodwa nansi incwadi isifakazela, sisuke sibanikelela sibakhumbula njengoba sizobakhumbula nje namhlanje. Sisuke sibacelela kuNkulunkulu, senza lokho okubhalwe la ukuthi sibacelela phambi kwaJehova ukuthi uNkulunkulu abakhumbule bantwana basephakameni. Abantu abangazisi indaba kaNkulunkulu benza njalo. Bayabaphazamisa abantu abazindaba kaNkulunkulu. Uma ngabe ukhuluma ngendaba kaNkulunkulu kumuntu ongenandaba noNkulunkulu, usuke umosha isikhathi sakho ngoba akusho ukuthi unenkinga, kodwa into anayo akamfuni nhlobo uNkulunkulu. Yonke into enegama likaNkulunkulu kuye iyisitha. Njengoba nje abantwana basephakameni akekho umuntu ongakhulumi ngoJehova uma izinto sizizini. Ngicela ke bantwana basephakameni ukuthi konke okwenziwa izolo kuleli bandla nanamuhla nakusasa sikwazi ukuthi sikugcine. Amen. Sikwenze abantwana basephakameni okwashiwo. Uma ngifunda le ncwadi lena lapha, ngifunda kuMahubo 25, ikhuluma ngokuthi izinsizi zenhliziyo yami zikhulule, ngikhiphe enhluphekweni zami. Bheka ukuhlupheka kwami nosizi lwami, ungithethelele zonke izono zami. Bheka izitha zami ngokuba ziningi, ziyangizonda ngenzondo yonya. Londoloza umphefumulo wami, ungikhulule. Mawungangijabhisi ngokuba ngiphephela kuwe. Kuba njalo bantwana basephakameni uma uhamba ngomyalo kaNkulunkulu. Kuba njalo uhamba kube nezimo. Namhlanje ngoba sizonikela sikhumbule imindeni yethu yazala. Uyocabange yini ukuthi lapha bakhona basendaweni enjani, bathini manje? Uma ngichubeka ngifunda futhi lapha, ngifunda le ncwadi ngoba sizokhumbula abantu esibathandayo abashiya sibathanda.
ungazikhumbula izono zobusha bami neziphambeko zami. Ngikhumbule ngokomusa wakho ngenxa yobubele bakho. Ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami. Ngikhumbule ngokomusa wakho ngenxa yobubele bakho Jehova. Itholakala khona laphana kumahubo 25 itholakala laphaya verse 7 kuphela. Ngithi-ke bantwana basephakameni, akekho umuntu ongasho lokho nabaphambili uma sebefika phambi komenzi wabo bayakhumbula ukuthi abenzanga kahle bese ethi inkosi ungazikhumbuli izono zami zobusha bami, ungazikhumbuli neziphambeko zami, kodwa ngenzele umusa. Basho njalo-ke laba esizobacelela kuNkulunkulu namhla sikhombisa uthando ukuthi nakuba uNkulunkulu ebasusile kithi kodwa siseyibo abantwana babo, siseyibo labayana ababazala, siseyibo laba ababebathanda, sisabathanda nanamuhla. Asazi-ke abantwana basephakameni ukuthi mase sivuma sithi siyabavumela izono, angazi noma ziyavumeka kanye izono zomuntu osuke ethakatha. Ngithi-ke abantwana basephakameni, inkonzo yanamuhla ingokuba sicele intethelelo. Uma sicela sibacelele nabantu abangasekho ukuthi nabo bakhululeke. Ngehlelwe ungehlelwe isisindo asezono Abantwana ngikhumbuza abangcwele ukuthi kungabi engathi istokfela, kungabi engathi society lapho ufaka nje umnikelo khona ukuthi wenele wenzela ukuthi kubhalwe igama lakho lapha encwadini masingcwabisana. Kodwa abantwana basephakameni ube nosizi ngoba uyezwa ukuthi bayacela ukuthi inkosi ungabheki izono zobusha bami. Ngubani umuntu ongasho njalo ngaphandle komuntu osobhekene nomhla kuphela, ngoba abantu bazi ukuthi umhla kuphela ubhekana nawo lapha emhlabeni ukuthi usawubhekana naye naphambili usazobhekana nomhla kuphela wesibili. Lolo bokathi unawo la emhlabeni ubona izintaba zikukhulela ziba zinde phambi kobuso bakho, konke kuba kude kuwe, kube kude nawe.
njengoba bekhonywa ngenkosi eyahluleka ukuxwaya ixwayiswa inenhlanhla isixwayiswa ngumholi unjengoBabilanga kodwa ukugula kwenhliziyo yayisibona ukuthi kwayena lona ngenkosi yakhe akakwazi ukuthi angazongilayela mina ngilayele kufuneka ngikwenze nengingakwenzi ngoba inkosi yesizwe naye ngimphethe wanqandwa phambili njengoba sisho njalo izulu sithi umvundlaza awunqanda phambili wanqandwa phambili watshelwa wabona ukuthi lo muntu wayengitshela ngempela angikwazi ukuba inkosi yakhe akabuyanga umhla uphele waphambili umhla wokuphela uhlangana nawo phambili ayishanga imfula abethu ugeza kuyo ahlule ukugeza ngalelanga inkosi ikhuluma naye lo mfula kwakufuneka ufune ngalesikhathi sesolo inkosi abayifuni umfula emkhulu ageze abuyele kwabathi sengigezile ngicela ungigeze ngokwasezulwini wanqandwa phambili amaqiniso wahlangana nawo phambili ukuthi akakwazi uBabilanga ukuthi ayena ngaba inkosi yakhe wanqandwa phambili nanga incwadi ayibhalela ubaba wanqandwa phambili wabuyiswa konke kwakumbalekela ngithi bangcwele uJehova akasithande uma selapha noma isikhethile asibeke ekhundleni singathandi zona sithande yena singahlali isikade ikhundla zethu kodwa sikade ukulahleka komthetho kaNkulunkulu kuyaye kube kubi ukuthi abantu babe inqwaba begcotshiwe kodwa konakala izinto umuntu enze into engakaze yenziwe emhlabeni engakaze yenziwe umshona izangoma bathula bagcotshwa ngobabaningi bagade ukuthi akube khona oyedwa ozokhuluma mhlambe bameseke noma bathule bese bona baba bahle kulomuntu osolwayo woza umuntu athi umgcotshwa ongumgcotshwa ngilona khomba lo owathula ongazange amtshele ukuthi lento ayenziwa la ayikaze ke yenziwe noma ngabe yakenziwa yagxekwa isagxekwa namhlanje umuntu umgcotshwa okala isikhathi afike ngaso kufanele ayifune indaba yakhe kuNkulunkulu uma usugcotshiwe asikho isizathu sokuthi ufuna isikhathi owafika ngaso funa usuku owagcotshwa ngalo lufana nosuku lokuzalwa kwakho funa i-date owagcotshwa ngayo bese ubuza kuNkulunkulu ukuthi Nkosi wawungcoba ufuna ngenzeni kodwa igama lakho liyakutshela uma ungumshumayeli liyakutshela ukudlala njengoNkulunkulu ngovele siyadlala ngayo liyakuchazela ukuthi umsebenzi wakho ukushumayela ukushumayela ke akushumayeli lapho esekulunge khona ngeke uzobonda ibhudo eselivuthiwe akhona amabhudo alindele ukuthi kupashwe kuphekwe okunye ukudla ngeke nje uloku wagovuzana nophutho oluvuthiwe isho njalo bangcwele inkosi asephakemeni ibusise nezwi amen